Blaise asenge hanyuma agira tuze kuganira ijambo ry'Imana. Wimbaje mwami w'abami Bana mu izina rya Yesu. Ushima izina ryawe rikomeye mwami Kristo muri uyu mugoroba. Baraga z'ubutware. Mbega bangana gutya mwami uduhurije hano kugira ngo twumve ijambo Turi ryawe hano muri Mana. gospel kugira ngo Ntawagiranwa nawe mu buzima bwacu mwami w'abami. Abakuru n'abato mwami Kristo dushishwe bugufiya cyane mwami. Kubw'ijambo ryawe rituvurirwa hano hantu mwami w'abami. Kristo mwami w'abami, ijambo wateguriye abantu muri uyu mugoroba Mana. Duciye bugufiya kugira ngo mwami ufungure amatwi imitima yacu. Abantu bose babashije mwami Kristo baboneye umwanya n'uburyo mwami bagashika hano hantu mwami. Be gusubira yuko baje mwami. Buri umwe wese asingire yakire kandi mwami. Ureke wa Mana we ibyiringiro mwami. Ibyiringiro bivi iwawe Mana. Ibyo dusabye mwami Kristo ku bantu bose bicaye Mana. Abamama n'abagabo mwami Kristo, abana b'abahungu n'abakobwa Mana. Kristo mwami w'abami, wemurure wa Mana we iki kirere mwami Kristo kugira ngo buri umwe wese mwami acikire mwami Kristo munsi imbaraga zawe n'imbabazi zawe Mana. Utugirire neza mwami, buri umwe wese akumve Mana. Uyu mugoroba udasanzwe, umugoroba wo kwakira Mana, umugoroba wo gusingira, umugoroba wa Mana we nukuri uyu mugoroba mwami turakuraritse kugira ngo ukomeze utugirire neza mwami Kristo. Ugiye kuvuga ijambo ntabari bo Kristo mwami w'abami, urangurure mwami, ijwi ryawe ryo rivuga mwami kugira ngo natwe twicaye Mana tubashe kugabana no mugisha mwami uyu mugoroba. Himbazwa mu izina ryawe Yesu, amen. Acha tuweze kuchapa makofi. Turanezerewe cyane. Amen. Tuzamura ibiganza twese niba turi kumwe. Haleluya. Twishimiye kugera hano muri gospel. Twari tubakumbuye. Duherukana mukiba hariya hirya. Ariko turashima Imana ko Imana yabagiriye neza. Amen. Kubera imirimo Imana yakoreye kuri uyu musozi n'amateka y'urwibutso meza, reka twongere dukomere Imana amashyi. Dusome ijambo ry'Imana. Turaza gusoma ahantu hatatu ariko sintinda. Turaza gufata umwanya wo gusenga cyane hanyuma tuze kumva icyo Imana ishaka kuvuga ku buzima bwacu. Yuda 1:4 wahabonye araza kuhadusomera igitabo cya Yuda. Ndadusomeye muri Nehemiya 2:18. Undi araza kudusomera muri Timoteyo 2:2:17. Uwahabonye aze kudufasha gusoma kandi akoresha indangururamajwi. Abahabonye usomye hehe? Yuda 1:4. Yego. Biravuze ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa. Kubera ko hariho bamwe baseseye muri twebwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka, kandi bamaze kugenerwa kuzacirwaho iteka n'Umwami Yesu n'Imana. N'abantu batubaha Imana, n'abantu bafashe umwanzuro ko batazubaha Imana igihe cyose, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, baza bacurika ibyo tuye dukora byiza bakabyita bibi, akihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'Umwami wacu, kandi barangiza bakihakana Yesu Kristo kandi ari we komanda wenyine dufite utuyoboye muri uru rugenzi. Undi nadusomera handi yabonye Nehemiya 2:18. N'abadamu ko ndabona bareba wahabonye gusa ahaguruka dusomere, cyangwa Timoteyo 2:2:17. Yego. Biravuze ngo mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye. Nehemiya ababwira ukuboko kw'Imana yiwe, uburyo kwangiriye neza, uburyo Imana yamugiriye neza. Babwira n'amagambo umwami yambwiye. Ababwira n'amagambo umwami yamubwiye. Baravuga bati
Yes. nimuhaguruke twubake. Yego. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo. Barasubira baratekereza baravuga ngo dusane imitima yacu n'inkike zacu. Barikiwe sana. Amen. Undi nawe yadusomeraho Timotheo wa 2 ibice 2 n'umurongo wa 17. Aravuga ngo Yego. kandi Ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Muri abo ni Humenayo Amuneyo na Fileto n'abagabo babiri. Komeza hepfo. kuko bayobye Bamaze kuyoba kera baragiye. bakava mu kuri Baratsinzwe wameshindwa kiroho. bakavuga ko umuzuko wamaze kubaho. Bageze bacurika ibintu bakabwira abantu ko umuzuko wabayeho. Bakubika kwizera. Bakagenda bahebubika kwizera kwa bamwe muri twebwe. Ubarikiwe sana. Amen. Duciye bugufi imbere y'umushumba mukuru wa gospel ndetse n'abashumba bakorana bose. Mwami Yesu abagirire neza kubwo kudutekereza. Imana ibahe umugisha. Twishimiye kubana n'abasaza benshi bari hano nabonye n'abakozi b'Imana bari mu zabukuru. Barikiwe sana kwa neno la Mungu. Mwami Yesu nawe akugirire neza. Amen. Imana izadufashe natwe. Bwana sifiwe. Uru rugendo turimo natwe tuzagera mu gihe cyo kuba mu zabukuru. Tukiri bazima tugiye duhumeka. Tuzamura ibiganza. Amen. Bishimiye abakristo bose ba gospel n'abatuye muri aka karere. Ndabiyegereje ngo tubane mu ijambo mwese. Mwami Yesu namwe abagirire neza. Abo tuziranye nabo tutaziranye. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Twishimiye n'abakameramani bacu basakaza ijambo ry'Imana ku isi hose. Mwami Yesu namwe abagirire neza. Amen. Twishimiye kubana n'abantu batandukanye twazanye. Blaise ndamushimiye cyane. Uriya musore ni intwari asengera Kayole hariya muri IPC. Hari ikintu yambwiye gikomeye. Yarambwiye ngo pastor igihe cyose uzaje mu ivuga butumwa tuzajana uzaja hose. Yaani ni mtu wa maana sana, hata kama ukimuona ujue ni rafiki wangu wa karibu sana. Acha tuchape makofi kwa niaba yake. Barikiwe sana. Nishimiye kubana na madame. Mwami Yesu nawe amugirire neza. Nabwiye abantu muri Kesha Gidurayi ndababwira ngo intambara abagabo n'abagore bafitanye nuko bamwe bafatwa abandi bagasigara, ariko nugira amahirwe ugafatwa mwembi n'umugore, yaani mumeshinda kiroho. Iyo itakusaidia katika safari ya kwenda mbinguni. Ariko intambara dufite naho zituruka. Kuba nawe yarafashwe ntabigikwazo. Amen. Acha tuchape makofi kwa hiyo. Barikiwe sana. Ishimiye abakristo twazanye bari abadamu bombi. Ibo barava hasi kubera ko nibo bahudumiye umukutano wa hano. Nyarwaka na mwamikazi. Mwami Yesu abagirire neza cyane. N'abakristo banje bagira umwete w'ibintu bibiri. Cyambere n'abadiyakoni bombi. Nibo bantu mutegere uzamukoma amashi mwubishe. Nibo bantu baza bakoropika nisa batari ku rutonde rwo gukoropa. Yani ni watu wa maana sana. Sinshobora kugenda ngo ntekereze ngo kuwa kabiri mu materaniro turinjira mtebe zitapanze. Haya. Ni wa maana sana na tena wanafanya kazi kama vile wamepakwa mafuta. Amen. Kupakwa mafuta ni kitu kimoja na kufanya kazi ya mafuta hayo ni kitu kingine. Lakini nashukuru Mungu sana. Bambwiye ngo turaza kare murasanga twashitse. Ndatekereza bageze hano mbere y'abandi bantu bose. Nibo bahudumiye rero umukutano. Ico kintu mwakoze ni ciza. Ndashimira Soleil twazanye n'umunyamasengesho nawe nuko. Rambwiye ngo twari kumwe nawe Kitengera cyumweru nimugoroba
none turi hano, ejo tuzoba turi ahandi n'ahandi, kwa sababu kuna kazi kubwa sana ambayo tunaifanya. Amen. Abo bantu ntibagize neza, tuwakomera amashyi. Ndashimira Evangeliste Gatabazi, yari iwacu yaradusuye, azadusura kenshi no kumukutano tusobaga turi kumwe cyumweru cya mbere cyo karindwi. Genda utegura cyumweru cyose tuzotangira ku wa mbere cyumweru, mukutano tuzotangira ku wa mbere kugeza ku cyumweru, kandi uwo mukutano azaba ari mwiza. Amen. Kwa hiyo nashukuru sana kwa sababu gisha kwa kabiri Imana yo mu ijuru guhumugisha. Turanezerewe rero ko tugiye kuganira ijambo. Atukuzwe. Sintinda cyane, ariko ijambo tugiye kuvuga hano kuri uyu musozi, abaryumva bari hanze n'abaryumva bari hano. Atukuzwe. Tuweze kulizingatia kwa sababu litatuwezesha katika safari hii. Safari turimo, ubundi nzambwira abantu ko igitaramo cyangwa gusenga nibyo abanyembaraga. Amen. Gitaramo nica abanyembaraga. Ijambo ry'Imana kuryumva ni iry'abanyembaraga. Amasengesho nayo abanyembaraga. Ni watu ambao amua tayari zamuri biganza. Atukuzwe. Ni ibintu z'abanyembaraga. Ivuga butumwa ni akazi k'abanyembaraga. Igitaramo ni cy'abanyembaraga. Zamuri biganza. Kwa sababu kuna wale ambao wameshindwa, walikuwa ni maaskofu lakini leo hawafanyi kazi hiyo. Tuzamuri biganza. Amen. Igitaramo bakesho ndavuga nitonze kugira ngo tuze kujana nica abanyembaraga. Hari abakecuru mwatangiranye kera usenga, ariko ubu nyine tifakire basenga. Bivuga ngo mwebwe musenga uyu munsi, mupige hatua nyingine kwa sababu hatujafika mahali kwenye tunataka kufika. Tuzamuri biganza. Amen. Hari abasore bananiwe, batangiranye n'abandi basore, mugatangirana neza, mugafatwa mwese mukuzuza umunsi mu gitondo kimwe, ariko uyu munsi wameshindwa tayari. Yinjira muri kinyozi gutya nuko mukamuheruka amaso ayo ngahe. Hari abadamu babyaye rimwe, abandi babyaye kabiri, bananiwe. Itwa bafana kubera ko hii ni kazi ambayo ni kazi ya wenye nguvu. Akana akazi k'abantu bafite imbaraga, bakiriye Yesu kumwami n'umukiza, ariko kandi wanajaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anajizihirisha na anafanya kazi juu yenu. Tuzamuri biganza. Atukuzwe. Tutarinjira mu ijambo, ngiye kuvuga ibimenyetso bine. Atukuzwe. By'abantu batsinzwe kiroho. Baza muhura gutya mu muhanda gusuka muramutse, ariko ukagira muracyari kumwe kandi mutakiri kumwe na. Ishara ine ambazo zinamaanisha kwamba mtu ameshindwa kiroho. Bintu bine uzomperaho kandi kutwinjiye mu ijambo. Tuvuge ngo amen. Tuzamuri biganza twese. Utere haleluya zibiri, dushime Yesu w'i Nazareti ko yaturemeye igitaramo cyiza. Iki gitaramo kirafashe. Twakiverifiye neza dusanga kiraremereye. Ntikigupfireho rero. Tuzamuri biganza. Twese tuzamura ibiganza, n'abicaye inyuma n'abadiyakoni, nawe ufite umwana ufite agasashe mu ntoki, zamura ikiganza. Yes, zamura ikiganza. Hallelujah.
haleluya. Twongera duha Imana icyubahiro, tuzamura ibiganza twese. Atukuzwe. Nawe wambaye ishati y'umweru uzamura ikiganza. Nta muntu tuzosiga mu ikanisa tutamubwiye ngo nawe akora uko tuye dukora, n'ukubakangura kugira ngo udacikwa n'ijambo, udacikwa n'ibintu byiza byo kugira akamaro. Niko biteye. Uko ndabwiriza gutyo kugeza turangije, kandi turaza kugera na hariya ku muryango, tugere na hariya hirya na hano, ningera hariya ndagira ngo ntakibazo. Mukanambwira kugukoraho turagukoraho, ariko ntako tukugira, keretse kugirira neza gusa. Tuzamura ibiganza twese, tuzamura ibiganza. Haleluya. Atukuzwe. Bimenyetso bine bigaragaza abantu kiroho basigaye bahata gusa ibintu, akazagenda mu muhanda ninga kinjira, twese tukanywa meza, twarangiza tugataha, tugasubira tukagaruka mu materaniro, tukaja muri ibada ya mbere n'iya kabiri, ibada yo kuwa kane, ariko umuntu yaratsinzwe kiroho, tayari amekwisha kushindwa na safari ya kwenda mbinguni. Amen. Kimenyetso cha mbere, uwo muntu azateza umutekano muke ahagaze hose. Kandi azahera mu wiwe. Azateza umutekano muke mu wiwe, ndahera kugera hano hasi nta kibazo. Agakoroga umugore, agakoroga abana, yava mu wiwe agakoroga ba se wabo, agakoroga ba nyirarume, agakoroga kwa sebukwe, agakoroga amatorero baturanye, yagera mu ikanisa ryabo ryo akarikorera igitangaza. Itangaza biragwira mu isi. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Azakoroga umugore wiwe, agakoroga abana, agakoroga kariti, yewe yaro akagirana ibibazo n'abanyake. Kandi abo bantu bari mu ngeri zose. Kuna wale ambao ni waombezi, umunyamasengesho watsinzwe kiroho, wita umunyamasengesho ku izina ariko yaratsinzwe kiroho. Iyo ageze mu kiyumbe kimeze neza, aza kivuruka. Tugirawushye. Amen. Atukuzwe. Ahimidiwe Yesu. Yagera muri bakina mama, nimba ari kina mama, bazamutorana akazi rimwe bakavuga ngo utuyoborera aba mama. Nimba ari kina mama tazarinda ngo yingarishire. Inama ya mbere aba yamaze kuvuruga bitorero uwo muntu. Muzomusuzume neza yaratsinzwe kiroho. Tuzamura ibiganza twese. Atukuzwe. Amen. Umuririmbyi watsinzwe kiroho iyo ageze mu baririmbyi, Bwana sifiwe. Tuzamura ibiganza twese. Bazamushira ku ntebe y'imbere ko turumva baririmba arito. Ageze ijaya. Kahagutse cyangwa ya kiyaka. Ngo yashye ngo ndaririmba sipurana. Yewe kuraririmba arito. Ngo yaye ngo zoza ndirimba sipurana. Ko turumva neza uwo ririmba arito kandi bikagenda. Ngo yaye ngo jewe ngo habe ni Burundi. Ngo nageza ndirimba sipurana. Kandi nawe umuntu yaratsinzwe kiroho gusa yinjiye yaseseye mu ikorari gwihishwa abantu ntibabime. Kubera ko abaririmbyi ezambabwiza ukuri ntibagira hagati. Abaririmbyi ntibagira hagati. Iyo batari mu kirere iriya mu mwuka mwinshi iriya hejuru baba bari down hasi. N'abana beza kweli. Iyo mutafashwe muba muri mu bunebwe bene bwa wundi, nukuvuga ngo abaririmbyi ntibamwe akazuyaza. Iyo bari mu mwuka nukuvuga ngo ku cyumweru bose bazamabarira bose. Iyo bari mu bunebwe bazababyigana, bazuye umwe yazaheza mugenzi we microphone gutya akama yanga hano kuri rutaha. Yewe niwe utera ikorasi ngo yaye ngo heza Nyamwiza, niwe utera ikorasi ngo yaye heza Alex. Yagera kuri Alex ucya akama isingiriza Boaz nawe akama yanga icyo gihe. Mukama muyisuzuma habari umuntu watsinzwe kiroho. Tuzamura ibiganza. Amen.
atukuzwe. Amen. Abantu batsinzwe kiroho baza bateza umutekano muke. Abo bantu ushobora no kubasanga mu pasiteri, aza yinjira mu gipasitoro gutya, mwamusengeye niyinga, staff yari imeze neza, nta kindi kintu cyari kirimo, amahoro yari yose ya Yesu. Mundebere microphone imeze neza, itaguma gucika. Iyi ni iri sawa. Umupasiteri wa kiroho, Bwana sifiwe, aza koroga ikanisa ayoboye, kandi ariwe shefu. Akama yinjira mu pasiteri akabakoroga, akaja mu baririmbyi akabakoroga, akaja mu bagore akabakoroga, akaja mu bayumbe akabakoroga, akaja muri Sunday school akayikoroga. Yarangiza akamavuga mu kanisa ririmo intambara, naho kumbi tantambara zirimo. Yaratsinzwe kiroho gusa, karagenda n'ibitabo n'ishakoshi, habe nubwo bo kugaragira gute waratsinzwe kiroho. Tuzamuri Imana icyubahiro. Haleluya! Tuzamuri ibiganza twese, atukuzwe. Naho kumbi umuntu azagenda gusa ariko kiroho tayari ameshindwa. Kimenyetso cya mbere nico, nubona umuntu uteje akajagari ahantu hose, uwo muntu kiroho azoba yaratsinzwe. Alo, tuzamuri ibiganza. Ineza wanyeretse ineza Yambaye wanyeretse ineza, ineza wanyeretse ineza yambaye. Tuzamuri ibiganza, atukuzwe. Haleluya. Ikimenyetso cyaka uwo muntu ndazanyurwa, habe nubwo ngo kubaka itorero rigasa gutyo kuri meze, mugasubira mukarivamo mukubaka irindi rya kabiri. Azavuga gusa jewe yongeze muri gospel ngo nzana amacapa. Si muri gospel wacapiye, ari ahandi hantu wacapiye. Abandi azavuga ngo jewe nkiba muri Afrika ngo narasenze ngo nkora igitangaza, ngo ariko ubu nyinega ngo kubera kuko ngo twageze twasirimba ngo ko barasirimba nabi, kandi ucaye tabyina tabyinira Yesu, aricaye gusa takinta yakora, ariko akazavuga ngo abahe babyina ngo ko barabyina nabi. Hari umuririmbyi yavuze ngo kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Abo bantu bazamera nk'abarwayi. Umuntu watsinzwe kiroho tazanyirwa, azamera nk'umurwayi. Muzamuzana igiterane akamavuga ngo tuvuye mu kindi, mwasora afishe akavuga ngo afishe zabaye nyinshi, mwareka boko batayisohoye none byagenze gute? Imana yamugiriye neza, tiyo bimenya kubera ko tayari ameshindwa kiroho. Habe nubwo yo bari ingumba ariko bugaca Imana ikamuha umwana, azavuga ngo ni kawaida, ngo kubyara ngo ni ibintu bisanzwe, ngo namushenge yarabyaye. Yewe tuzamuri ibiganza, atukuzwe. Ajya witwa afande, uzobe afande wa Yesu, w'ibintu za Yesu, bana afande wo gutiripota bindi bintu. Afande yaririmba neza, tuzamuri ibiganza twese, atukuzwe. Yaririmba neza gutya, yumva aririmbye neza, akamavuga izina rya se ngo ariko mwene Rutebuka tanavuga ngo bishop ngo mwene Rutebuka none ntitumukira. Yewe aho guhimbaza Imana ngo uvuge ngo Imana ihimbaze ko afande yaririmbye neza, wowe ukazuvuga ngo ntumukira kubera ko yagize gute, yakoze ku bintu za Yesu si byawe,
yokora ku za Satani niho mwohurira mukawasiliana neza, ariko kubera ko yakoze ku za Yesu tayari wewe umeshindwa kiroho, hiyo kitu haina maana tena kwako. Kweli kabisa, gitaramo kirashushe. Tuzamuri atukuzwe. Haleluya. Naratangaye n'abantu batsinzwe. Umuntu wari ingumbaza abyara yabyara bakavuga ngo Nyamwiza arabyaye se ngo tuzomukira, ngo iyo baragumye kuri yarameze ngo niho byari bimeze neza. Imana bani ifite akazi kweli basta. Ngo baramusengeye se ngo none tuzomukira. Yewe ineza wanyeretse, Ineza yambaye, wanyeretse ineza, ineza wanyeretse ineza yambaye. zamuri Imana icyubahiro atukuzwe. Haleluya. Mukanya turaza gutibuka mu gitaramo cyiza, turaza guheruka imikunga myinshi, ariko turabanza twumva ijambo neza. Umukristo utazunyugwa azamera nk'umurwayi uri mu bitaro. Umurwayi uri mu bitaro azavuga ngo ndashaka juice, uzanira juice muyishikije gutya akamavuga ngo nkeneye ngo gideri. Ejo bundi barambwiye ngo hari umunyamurenge wasabye gideri. Ko yebe muzoro musabe n'ibintu bitazabisabwe gideri. Ngo yamavuga ngo nimuzanire gideri aho. Ese ko nono yo ni yihe ari yagwaye? Kuitangaza gideri ni mwawe impengeri, ariko ziba ziganje nk'ibishimbo byinshi. Impengeri iwacu zagiye ziba ari umweru, noneho baguterera nk'udushimbo bakadutereramo ku bushake, ariko izinshi twaziriye zitagira shimbo ari umweru, kandi kagutereka igikombe cy'amata iruhande, nizo zakujije abantu benshi. Ariko ikibazo kugeza n'ubu nyine kuna wale ambao hawajatambua kuriya zari imbaraga z'Imana ziriya nazo. Tuzamura ibiganza twese atukuzwe. Niyo mpamvu abantu bataza batahura neza Imana no gukomera kwayo. None turi kuri kamera. Umurwayi uzumuzanira amata akama kubwira ngo siyo nkeneye, yewe ko wari wambwiye ngo nyazane, usubiye kwisubiraho gutekana ngo kandi ngo ntimuza mwumva icyo umuntu ayavuga ngo nimunzanire amazi basi. Ukamusanga mu bitaro harunze ibintu zaji amazi, ibintu zose birunzaho, kandi ntabishoboye, kandi nta n'icyo yanyoyeho cyangwa yagisomaho nkarimo akamavuga ngo kirananire muzane ikindi. Niko umukristo watsinzwe kiroho azamera n'umupasiteri watsinzwe kiroho. Ariko kubona umudamu watsinzwe kiroho, muzamubura mu gitondo mwaramutse akama kwihorera. Yewe kunyihorera bigenze gute? Nano nagasubira akakwihorera. Yewe konda guhamagaraga ngo uhagarare turamukanye akamaguma kagenda gusa. Ariko abo ngabo gandagira ngo taba bino wenda baririya hirya. Uwo muntu umeze gutyo nimuhura nawe tugakeka ibindi uzovuge ngo uyu bishoboke ko indani tayari amekufa. Tunaona tu kimwili anatembea na akona nguvu mingi sana, lakini kiroho yararangi. Icho kirumvikanye nacyo. Icya gatatu tuzamura ibiganza atukuzwe. Akazi kiwe no guca abana intege. Ko murategura ihuduma se mwizoba oya, hari yindi twateguye ya feirinze, iyi nayo tuye dutegura kizoba. Wamubwira ngo visa yasohotse ngo nisaka isohoke ngo hari icyo uzomarira se. Bavuga ngo runaka aragiye, aho gushima Yesu ngo wicare
ufuka musenga ubwira Imana ngo Mana ushime kukugiriye neza uyu muryango wa ukamuvuga ngo nibagume bagende n'ubundi na bene wabo bari baragiye. Yasanga umuhungu atangiye nko gusenga gutya yatera haleluya zibiri mu rusengero aho kumwankuraje ngo umubwire ngo komereza aho ngaho ugiye gufatisha kugira ngo azinjire mu ijambo yumve n'ijambo asobanukirwe neza ahinduka umukozi w'Imana w'igitangaza aho kugira ngo umusunike tuzamura ibiganza atukuzwe aho kugira ngo umusunike wamusunikira ku Mana ukaza umusunike wamushiteke ngo ariko uri mu kuzina nawe ni nk'umuntu ugifatwa bwa mbere gutya witereye mu gisirimo abantu bose zamabona havina nawe ariko kujya kiroho abayuzuye umwuka wera kandi Imana imurebye. Samuel yavuze ikintu gikomeye cyane yaravuze ngo abantu baza batwitegereza ngo bakabona ibyiza atari bikwiriye ariko ngo Imana yakureba ikabona yomanura ijuru n'ibintu zose ikabikurundaho. Tuzamura ibiganza kino gihande atukuze mwuka w'urucantege akane karacyabaho ugiye ngiye mu kane karacyabaho akane reka natwe karatunaniye rekera gutyo. hari abandi azamavuga ngo muri Kongo mu mikenke ngo twakoze igitangazo ngo twarasenze ngo twageza turara mu mazi alafu leo imeze gute ngo nange umuzoro. Hari abantu bashinzwe kurodinga Satani agira aba agent nkakuriya kwa Safaricom. Muri Safaricom haba nk'abantu baza bita ngo naba agent muzamura ucya muhanda ngo niko na sim card. Satani nayo ni kandi imaze kugira benshi. Tuzamura ibiganza du'Imana ishubahiro atukuzwe. Icyanyuma ariyo topic ya none tugiye kugera. Iyo unyuze muri zo step kwari statu uzuru ugahinda mugambanyi si kinyamurenge cyumvikana. Uzuru neza ukinjira ugahinduka umugambanyi. Iyo step ya nyuma y'abantu batsinzwe kiroho. Iyo ubonye uhindutse umugambanyi baraguhamagaye mu nama utazi icyo yaje kwiga cyangwa ukizi ariko ukagenda uzi neza ko icyo kintu atari cyiza uje ubaye umugambanyi. Na hiyo ni ishara ambayo inamaanisha kwamba umeshindwa kiroho. Turi kumwe? Ese uko murumva? Tugiye gutibukaga muri topic ya none. Topic ya none iravuga ngo kwirinda kuba umugambanyi mu murimo w'Imana cyangwa ikimungu kimunga akazi k'Imana ka Yesu. Mugambanyi. Ese umugambanyi ni umuntu umeze gute bakecu tugende gahoro gakondo itonda kugira ngo abantu bose bumve. Mwe muzi kinyamurenge cyakera n'icubu. Umugambanyi ni umuntu uzugira gute? Yego mukecu. Kuvuga abandi gute? Neza. Nabi. Ekindi. Nuko gusa. Bagambanyi. Kumugambanyi yafashwe itangazo. Kwirinda kuba umugambanyi. Twirinde kuba abagambanyi. Umuntu wa mbere wagambaniwe ni Yesu Kristo.
kandi agambanirwa n'umuntu bari kumwe mu musitari basangira mu gitondo na nimugoroba barara hamwe yavuga ngo Bwana asifiwe nawe akavuga ngo asifiwe bagambanye tuzamura Imana icyubahiro twirinde kuba abagambanyi mu murimo w'Imana kuba ikimungu mu bantu. Bibiliya nayisomye irambwira ngo mu kwezi kwa Nasani mu mwaka wa 20 mu gitondo Nehemiya arishushanya ngo yicaye ibwami aha yasavinga vino mu gitondo. Zamuri Imana icyubahiro atukuzwe. Waramanuka abona abagabo basa nabi wabo ngo arabegera ngo agume kubegera cyane asanga umugabo baziranye witwa Hana aramubwira ngo amakuru na makitiri meza bwira amakuru y'iwacu Yerusalemu bakujyaga so tubaza iwacu yo muri Kongo umuntu uvuyeyo uzama mufata nk'uko umuntu uvuye heza ngo ngwino hano iwacu ameze gute tufite gutaha tufite korora inka ruguru tufite iki ariko gusuga kunda ngutegera amakuru kandi ayo makuru warangiza ukamuyata zamuri biganza atukuzwe. Nehemiya ngo abaza amakuru iwabo baramubwira ngo ikintu cyambere iwanyu hahindutse amatongo byabitura by'abasogokuruza zose waruzi hajya byabaga ubu nyine tiwohamenye. Iwanyu hajya kwitonga iwanyu hahindutse amatongo harahiye za nkike za Yerusalemu zose waruzi ubu nyine nta nkike nimwe ushobora kubona amarembo yose yarafunzwe. Nehemiya ngo arisha arahira dusenga Imana atukuzwe amaze ngo arasenga tubenga abasenga ye gusenga arasenga. Nehemiya ngo aratekereza abura amahoro mu mutima ngo atahe umwaka mu gitondo bamwitegereza yamubwira ngo Nehemiya ufite ikibazo niki cyabaye kuwageza unsavinga usa neza mu maso none ko mpaye mbona mu maso yawe hari ikintu kigaragara iki byagenze gute? Tuzamura ibiganza akunda nezereho muri mugoroba nitaingia lango lake na sifa moyoni nitaingia kwa shangwe kuu nitasema ni siku njema Bwana amenifanyia nitafurahi kufika mbinguni. Aramubwira ngo iwacu ubwoko bwacu bwabaye igitutsi muri Yerusalemu ubu ni twebwe abantu basigaye batukwa ni twebwe twabaye refure ni twebwe bari mu kuririmba nta wundi muntu abadamu bacu n'abana bacu n'abagabo titukira abantu turi abantu bataye agaciro twahindutse igitutsi. Nehemiya ngo aricara arasenga. Bibiliya ivuga ngo aratekereza ngo amare gutekereza afata umwanya wo gusenga basenga abwira Imana ngo Mana yavuganye na Mose Mana amasezerano yawe yibuke Mana we utwibuke ka wongere udusubize kwibera. Nehemiya ngo arasenga abwira Imana ngo wibuke amasezerano wavuganye n'umugaragu wawe Amos wamubwiye ibintu bitatu. Icambere waramubwiye ngo nitukugarukira tukareka ibyaha byacu tukihana abakuru n'abatoya tugaca bugufi tugasenga tukongera tukakugarukira. Icambere ngo waramubwiye ngo nubwo ubwoko bwacu buzaba bwarageze ku mpera y'isi ngo uzosubira ka
tugarure udushire kandi iwacu mu gihugu cyacu. Tuzamura ibiganza. Haleluya! Aravuga ngo nubwo ubwoko bwacu buzoba bwarageze ku mpera y'isi, twaratatanye, abanzi baratwinjiyemo, baraduhinduye igitutsi. Abwira Imana ngo Mana, waravuze ngo umunsi tuzokugarukira muri icyo gitondo, uzongera kandi uzana umutozo wawe, usubire kandi tugarure, dusubize mu gihugu cyacu, usubire kandi tuture. Nehemiya abwira Imana ngo icyo kintu ucibuke. Zamura ibiganza. Atukuzwe. Arongera aramubwira ngo waravuze ngo Nazareti watsinze Satani n'abadayimoni. Aravuga ngo nitukugarukira kandi tukongera tukavuga izina ryawe, tukakogeza mu isi, uzongera kandi wibuka amazina yacu. Amazina yacu iratuzi. Hari umuririmbyi wavuze ngo iratuzi isi n'amazina yacu. Nehemiya abwira umwami, aramubwira ngo nkeneye ikintu kimwe gusa. Atukuzwe. Umpeze urwandiko, urwo rwandiko rumpesha uburenganzira bwo gusubira kubaka kandi igihugu cyacu cya Yerusalemu, nubwo cyasenyutse cyahindutse amatongo, ariko kandi gikeneye kandi gusubira kubaka. Mwami aramubwira ngo nicyo gusa, icyo gusa nicyo usabye ndakigukorera, kandi nguhe n'aba bodyguard bazaguherekeza kugeza ugeze iwanyu neza muri Yerusalemu. Yesu Bana tugire neza. Tuzamura ibiganza twese duhe Imana icyubahiro. Ahimidiwe Bwana w'amajeshi. Tuzamura Imana icyubahiro, tuzamura icyubahiro cy'Imana. Nehemiya Imana iramubwira ngo kandi hejuru yawe uzoshiraho ukuboko kwanje, aho ukandagiza ikirenge hose, soba turi kumwe nawe. Safari ya kwenda mbinguni mwanzo ni ngumu, lakini mwisho ni ushindi wa Yesu Kristo. Urugo kuja mu bwami bw'Imana kurutangira bizabigora, ariko kumwisho muri mzira tuamini Yesu kama hatufishe zambi, kama moyo ni mweupe. Tuzamura ibiganza. Haleluya! Ngo tuzogera mu bwami bw'Imana turi salama, tutafika mbinguni tukiwa salama kama hatufishe zambi, kama moyo ni mweupe, tutaingia katika ufalme wa mbingu tukiwa salama. Biblia iravuga ngo Nehemiya arahaguruka kandi ahaguruka nk'umugabo w'intwari. Aravuga ngo nubwo yashuye amatongo, ariko ndahagurutse muri iki gitondo ngiye kongera kandi gusana inkiki, nongere nubaka igihugu kizongere kandi gitekana. Bongera tugarura Imana ya Isirayeli mu gihugu cyacu. Abagabo batatu ngo bazumve, Senebarati na Tobiya na Geshemu ngo bararakara. Hari ibintu bitandatu biza biranga umugambanyi, imyuka itandatu y'abagambanyi. Bitangaza. Imyuka itandatu y'abagambanyi yari muri abo bagabo ko ari batatu, Senebarati na Tobiya na Geshemu. Naratangaye. Buriya abantu bazabagira ngo none abafarisayo ni abantu babiriya hirya bajya dusanga babe banywa inzoga ku mihanda. Oya, bariya ntacyo butwara kanisa, kubera ko itorero Bwana asifiwe. Bibiri zivuga ngo niki kigori uzuzana ugashira mu butaka ngo ugataha cyonyine kikiyaranja kikanywa kantite y'amazi kitagomba kurenza, cyarangiza kigiyaga impishi bene yaindiyo tumagituri kikazamuka mu gitondo bwaje guca. Abahinziri iwacu barabizi,
ukamusanga cyaserutse kizagiseruka duhari bwacu ukabona gisoya kandi kantu kameze nk'igifumu bwacu wasubira kugaruka ugasanga harimo ikigori iwacu hari ukuntu bageze babigenza simbaye nibuka neza uko bageze babyita ariko ukabona umugabo ashize nk'ibigori bitatu ku gitugu gushari mwamubona nta muntu wageze ubwira ubundi ngo muri murezi oyashye wageze umenya gusa ngo ibyo ari byo byose uko bigenda kose turesheje umwana akamaze ngo papa ukuye ikigori hehe ngo mu kwacu siko twari tuvuga niko itorero rimeze itorero bwana sifiwe rizari yaranja ryonyine kubera ko rifite kamanda kuna kamanda yule anashughulika na kazi hari abandi aza yamaze kamavuga ngo kunishe kingi y'itorero nogira gucya yoba nkiri nyaganyega gucya ubutangazwa n'abaririmbyi ari mu gufatisha gucya nk'ivesi zibiri yaririmba gucya abantu bakoma amashi akamava mu ikorari ngo mbaye umuhanzi ku giti cyaje kama ni kuimba sana uimbe sana, kama ni kusegenya wengine uwasegenye sana, kama ni kuomba sana uombe sana, kama ni kuchezea Mungu ucheze sana, kama ni kutoa sadaka utowe mingi, kama ni kuongea wengine vizuri uwaongee sana, kama uimba uimbe sana, uzidi sana. Haleluya, haleluya. Bigaza d'Imana ishwahili atukuzwe. Amen. Kama ni kuomba, kama ni kutoa sadaka toweni sana, kama ni kujenga kanisa ulijenge sana, kama ni kutangaza injili utangaze sana, azidi sana, azidi sana, azidi sana. Haleluya, haleluya. Zamuri biganza d'Imana ishwahili ayimidiwe Bwana wa majeshi. Nehemia aravuga ngo bunyine nyine ukubimeze na uku niyongeye gukora akazi kenshi, amazari rodinga arasenga. Ureke mbabwire, mu buzima bwawe nta kintu kizikora naki. Hari abandi bazabicara kamavuga ngo ariko kano gatuti ngo karasa neza, ntiwigeze uri umugospo, ntiwigeze utanga ituro n'igitondo kimwe, ntiwatanze icyaje. Ariko umuntu yonanirwa gutanga amaturo, akananirwa gutanga icyacumi, ukananirwa gutanga n'amashimwe, ibintu bitatu Yesu yadushiriyeho. Aravuga ngo icyo uzokora cyose zoza nkurebera muri icyo. Amaturo yarakunaniye, icyacumi cyarakunaniye, kama ni kutoa sadaka utowe sana, kama ni kusegenya wengine uwasegenye sana. Tuzamuri biganza gasange. Haleluya, 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 haleluya. Muzamugira ngo guhinduka umugambanyi se biragoye pi. Nukubyuka gusa mu gitondo ugafata icyemezo ukava mu buntu bw'Imana na Yesu Kristo. Ikibazo dufite, hari abari mu kubucurika ubuntu bw'Imana. Ni mwarimu twigisha kureka ibyaha. Ntabwo ari mwarimu duhumuriza ngo ibyo muzokora byose muzobibabarirwa. Oya, Yesu yaravuze ngo de la sofer, uwezwa nagume Yesu, nuwandura nawe agume yandura. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Ara abantu bari mugumuriza abantu bakamabwira ngo nubwo usambana oya, ariko Kayore naho hari mu kuvumbuka ibintu ngo havumbutse muhungu niba ari umukizi ndamumenya
bamavuga ngo ni Yesu. Ariko unda ohaga icyayi wahage n'akawunga uhage n'ibishimbo n'ifaranga zabe ni wanyo baye bagusapotinga ariko ngufata kano tanga uzugira ngo abakristo bazasina inzoga ni icyayi azanywa icyayi gusa yamara guhaga akamayishara ngo nanje ndi uriye wowe mwene Dawidi intare yo mu muryango wa Dawidi yanesheje ku mugaragaro. Basha mubihange mubihange urebe ngo ukuriya nawe bazomushira mu zabukuru ngo yakoze akazi neza ngo none ngo ngiyizo. Tubashamburiye mu izina rya Yesu. Tuzamura ibiganza dushamburiye abo bantu. Tuzamura ibiganza tubashamburiye. Abe nubwo uri muri bo nimburi hano tugiye kugushamburiya none. Zamura ibiganza tubashamburiye. Dushamburiye ako kavuyo kari mu mitwe y'abantu. Hallelujah! 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 Dushamburiye abafarisayo mu izina rya Yesu. Abafarisayo. Ariko narahebye. Abafarisayo bagazahura na Yesu. Yesu mwana w'Imana nanjye wanyanditsemo. Yesu mwana w'Imana nanjye wanyanditsemo. Zamura icyubahiro cy'Imana. Hallelujah! Hallelujah! Abafarisayo bageze basanga Yesu ku musaraba bakamambwira ngo ngaho hikure. Ngo waravuze ngo usenya urusengero ukarwubaka ngo usenya umunsi umwe ukarwubaka iminsi 3. Ngaho gikure ku musaraba. Ikure ubundi bakamamwegera ngo se hajya ngo niwe Yesu mwana w'Imana uko amaze gusengera umuntu yakize igicuri kimuvuyemo abandi bakamubwira ngo isi Yesu ngo n'imbaraga ngo z'abadayimoni ngo za Belzebuli arakarimba bageza baririmba kera bakavuga ngo tacha korewe mu bwisho kitaza imbuto zawe we zisoromana. Ureke nkubwire icyo uzokora wicaye mu cyumba uri wenyine wowe na kamera mwembi. Tubari mukuru waricaye kuri kamera wewe na kamera bantaba babiri wewe na kamera imbere yawe. Icyo uzokorera mu bwisho cyose ijambo ryose uzovuga wakoreye mu bwisho itari ryiza dashimana cyubahiro izoja kumugaragara. Ako Nehemiya ari gitangaza. Nehemiya yamabuzuka mu gitondo aravuga ngo ngiye kubaka zino nkike zose ngiye gusana ya marembo yose yasenyutse ka nzowakikisha kuko umuntu wese mwene wacu atashe mu gihugu. Hahaguruka abagabo 3 Senebarati na Tobiya na Geshemu bahiga umuhigo baravuga ngo twebwe turahagurutse ariko abantu bari mu guhaguruka kurwanya ikanisa mureke turababushi atukuzwe. Abantu bari mu guhaguruka mu gitondo ukamubona umugabo wari wizeye cyangwa umumama w'igitangaza cyangwa umudiyakoni cyangwa umuvugabutumwa cyangwa umuntu ushinzwe iki tutazi akabuzuka mu gitondo ngo ndabarahiye muri mubona ari akanisa riruzuye ngo muzovuge ngo kandi natanga Senebarati na Tobiya na Geshemu buriya icyo dutandukaniyeho n'abafarisayo ni kimwe gusa nuko shefu atari umwe ariko nabo bari bafite shefu wabo bageze bakontorora kandi ubwami bwa Satani buriya bugira amabwiriza bugira guverinema bugira aba agenti bugira abantu baburebera bugira ikintu cyose. Ubwami bw'Imana nabwo bugira shefu bugira abasirikare bugira ibintu byose kenerwa dukeneye byose. Ubwo bwami bwose
ufite abayoboke ariko naratangaye n'ukuri ufite abayoboke aho dutandukaniye naho dusengera naho basengera imana yabo baramya n'imana yacu turamya ziratandukanye kandi bari muri twe Senebarati na Tobiya na Geshemu barahaguruka baravuga ngo wowe Nehemiya ikintu cya mbere tugiye kugukorera ni ukugusebya muri iki gihugu maze baramusebya bagambanya umwuka wabo wa mbere bagira no gusebanya kamutora izina ry'umuntu itari hagatosi habe n'akantu abantu bari mu kwandika ibintu kuri WhatsApp mbere yo kwandika kugira ngo urangize ijambo uzubanza utekereze ngo se ibi bo bisendinga ari nje wabisendingiye mu izina ryanje zogenda gute amasengo baramusebya bamavuga ngo haje akagabo kitwa Nehemiya ngo murebe ukuntu tungana ngo ko karavuga ngo kazoducamo ngo gasubire kubake zino nkike twasenye ngo gasubire kubake ni minara yose ngo niturangiza nibi bituro byabo byose basubire babigaruke murebe imihana twatwitse uko ingana ngo bama binjira mu banzi bose bagenda basansibiliza buriya imbaraga zari muri Senebarati na Tobiya na Geshemu ziri mu bantu batsinzwe kiroho zose cyo ni cyambere mwuka wo gusebya abantu Bibiliya mu gitabo cya Matayo bice 7:12 zamura ibiganza atukuzwe Bibiliya iravuga ngo icyo wifuza ko abandi bagukorera icyo nawe nicyo ugomba gukorera abandi tuzamura ibiganza twese atukuzwe icyo uzumva abandi bagukore nawe nicyo ugomba gukorera iki abandi icyo uzumva abandi baguha nawe nicyo ugomba guha abandi tuzamura ibiganza ngiye gusoza atukuzwe icya kabiri abagambanyi bagira umwuka w'urucantege aho bageze hose turuzi hano ukuntu hari smart hameze neza uko bohagera kwa mavuga mu mwamwarigije yewe uje gukiranura ikanisa ry'abandi banyirajyo niko babonye kandi nicyo kiza kibashimisha nawe ukaza ngo yaye ngo kamera ngo yabazagaza zituruka hariye gute mwuka w'urucantege gusa bene wacu iyo babonye wabaye nabi cyane niho baza banezerwa abenshi iyo wari umuntu ufite ubushobozi bwo mu rwego rwo hejuru ubushobozi bugashira abagambanyi yakubonye azavuga ngo ariko ngo runaka nawe yogenda n'amaguru ngo yaragira imodoka ngo dore ukuntu asigaye agenda n'amaguru uri umugambanyi ntaho utandukaniye na Senebarati na Tobiya na Geshemu cya gatatu mwuka wo kurakara bateranye Sawuli yarabusutse mu gitondo gusa Dawidi hari ikintu yari yakoze ntacyo ariko mu ijisho ryiwe gusa ngo ryama ritukura riraruha abantu bose bararibona yamatangira kuvuga ngo nimukwitegereza Dawidi ngo nkabona azonyica yewe ninde wakwiye ko azokwica nta muntu uzokwica Bwana sifiwe zamura ibiganza atukuzwe ugabanya uburakari abantu bari mu kurakara akarakara no kuri podium abenshi niho bari mu gukorera amakosa yarakaye ta control agifite karasigara bane tubabarire cyane shumba kamarakara mukirisu yaza mwitegereza gutya kamavuga mu pastor yarakaye umwuka wo kurakara Bibiliya yavuze ngo umunsi Senebarati na Tobiya na Geshemu bamenya kuko Nehemiya agiye kugaruka Yerusalemu ikintu cya mbere bakoze ngo bararakaye yoro mucafu yo kurakara turayamaganya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen ubundi mwuka w'abagambanyi ni umwuka wo gushinyagura
abantu baza bashinyagurira abandi. Wabona umuntu ikibazo cyamubayeho kugira ngo umusengere, umufate mu mugongo, mubane nawe, ukaza umushinyagurira. Bashinyaguza ikure ku musaraba. Abafarisayo niko bazabwira Yesu, ikure ku musaraba. Tugiye gusenga, umwuka wo gusenga. Atukuzwe. Turaza gusenga bakeshu ukuri kw'Imana, turasenga. Umwuka wa kane wanasifiwe. Ese iyo myuka ko murayumva? Ni imyuka mibi yose kandi igomba gusengerwa, ikatuvamo twebwe abapasiteri, ikava mu baririmbyi, ikava mu bamama, ikava mu banyamasengesho, ikava muri Sunday school. Umwana agakura atari mu mwuka w'uburakari. Umwuka wa kane ni umwuka wo gusenya ibyubatswe. Wabyuka mu gitondo, ukavuga ngo uzokora uko ushoboye kose kiriya gitaramo gishire. Yewe uzokora uko ushoboye igitaramo gishire. Uzokora uko ushoboye. Uriya mwana wa runaka ugiye gukora ubukwe, buzofe magambane. Bwana wa majeshi yupo nami, Mungu wa Yakobo yupo nami, sitaogopa katika malisho ya majani mabichi. Bwana unilaza, sitaogopa. Mwuka wa nyuma gira dusenge ni umwuka w'ishari. Mwuka w'ishari. Zuka mu gitondo, wabona mugenzi wawe yazamutse, aho kuvuga ngo Bwana sifiwe, ukamuvuga ngo turashize. Turashize none. Hari runaka nawe bagize umuntu hanze. Amen. Mwuka w'ishari. Ubaririmbyi, mwuka w'ishari. Wa mama, mwuka w'ishari. Wa pasteri, mwuka w'ishari. Wa nyamasengesho, mwuka w'ishari. Kwa twinjirana neza. Kwa ruha. Mugambanyi amaze kubona yamenyekanye neza, muzamusigara muhura. Kizokwereka neza ko umuntu yagambaye. Muzamusigara muhura. Akazanyura njia za kichorochoro, inzira zitagaragara. Yaje kukubona kama si mumukora nkuko kwa wirukanwa n'abajura. Yewe niki ngo ni ibintu yavuze ejo bundi uzamenyekanye. Bibiliya iravuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa, ngo kuko iby'ubugingo ngo nimwe bikomoka. Yaani usipochunga ulimi wako na moyo wako, siku moja uzogambana. Bishop ichairi inyuma. Karibu sana. Badi yako ni bahano ni bakure bishop ili bamuzane mu ntebe ziwe hari. Tugiye gusenga Imana. Usenga Imana, Imana ikurinde kumugambanyi muri uyu murimo w'Imana. Usenga Imana, Imana ikurinde kugambanira abantu. Usenga Imana, Imana ikurinde gusenya ibyubatswe. Usenga Imana, Imana ikurinde gusenya abantu muturanye muri pilote. Usenga Imana, Imana ikurinde kugambanira abo muvukana. Ariko nishitangaza, ariko umuntu yoro akazagambanira mwene nyina wa mwene nyoko munsi beririme ukamugambanira mwene nyoko. Tuzamura ibiganza. Atukuzwe. Usenga Imana, Imana ikurinde kuba umugambanyi muri Nairobi. Usenga Imana, Imana ikurinde
kuba umugambanyi muri Amerika usenga Imana ikurinde kuba umugambanyi umugore wawe. Atukuzwe ayimidiwe Bwana wa majeshi. Bagabo bari mu kugambanira abagore babo, abo turaza kubashamburira none ni mugoroba, uyu mugoroba. Abagabo nabo bari mu kugambanira, abadamu nabo bari mu kugambanira abagabo babo, abo nabo turabashamburiye. Abakorari bari mu kugambanira abagenzi babo, abo nabo turabashamburiye. Abayumbe bari mu kugambanira abandi bayumbe, abo nabo turabashamburiye. Abaririmbyi kugambanira abaririmbyi bagenzi babo, abo tugomba kubashamburiye. Abantu bamenyereye ko dushamburiye gusa de la sofelande legas, bya bindi bimwe bitazo bigaragara ngo babashoya. Ubu nyine ikintu tugomba gushamburiya ni Satani yishiye mu bantu ikabahindura abagambanyi. Uyu mugoroba nicyo dushamburiye gusa no, nta kindi kintu dukoraho na kimwe. Icyo ni tugishobora tukagishamburiya kikarangira, ubwami bw'Imana buzokomeza bwubakwe. Zamura icyubahiro, haleluya! Tuzamura icyubahiro cy'Imana, tuzamura icyubahiro cy'Imana twese. Muve hasi gato, muve hasi, muve hasi gira dusenge, muve hasi dusenge. Usenge Imana muri iki gihugu cya Nairobi, Imana ikurinde kuba umugambanyi w'abantu, kwa sababu kuna wale tayari wameshindwa bamaze kugambana. Abo nabo Imana ibabarire mu izina rya Yesu. Aba mama bese kubona umumama mwiza wambaye orande yiwe nziza akayambarira kushaha ishaha kimaza abantu ishaha kirabarimbuye. Naratangaye n'abakameramani none basigaye bamwe abagambanyi. Abakameramani muzamugira ngo kugambana ni gute? Pastor yavuze ikintu cyiza, tuzamuri Imana icyubahiro. Kugambana ni gute? Ni ugufata akantu kagakosa gatoya umuntu yakoze mu materaniro ukakamamaza mu isi, kurya urindutse umugambanyi. Muruzi ko muri batoya, muri bakameramani, mwirinde icyo kintu, kwa sababu kuna siku mtalaumiwa, kuna siku ambayo mtaulizwa majina ya watu. Abaririmbyi muririmbe neza, ariko mwirinde kuvukamo abagamba. Abapasiteri n'ababishop n'abarevera bitangaza. Bibaze kubona nka bishop wagambaniye abapasiteri biwe, cyangwa revera akamagambanira staff, cyangwa muri staff hakamavuka mu wundi muntu agahinduka umugambanyi, yamara akagambanira bishop. Yeme abo bantu tubashamburiye mu izina rya Yesu. Nimumfashe bakesha dushamburiye abo bantu. Aba akamagambanira nk'umukazana wiwe, akavuga ngo umukazana nzowakikisha yuko ariko abantu, jina la Yesu livume, jina la Yesu livume, Jina la Yesu livume, jina la Yesu livume, jina la Yesu livume. Mureke izina rya Yesu ryamamare mu buzima bwacu, mu mitima yacu no mu bwenge bwacu. Mureke Imana ariyo yamamara mu mitima yacu. Umwuka w'ishari, umwuka wo gusebanya, umwuka w'ubugambanyi ushira mu mitima yacu. Ubwo tuzobona umwami wawe. Tuzamura ibiganza, tugiye kuzinira Imana, tuzamura ibiganza twese. Hallelujah! Hallelujah! Atukuze Bwana wa Hallelujah! Abagambanyi turabamaganye mu matorero, abagambanyi turabamaganye mu miryango, abagambanyi turabamaganye mu baririmbyi, abagambanyi la sofea tainiro turabamaganye mu itorero mu izina rya Yesu. Basene barati na batobia na bageshem, kazi yao tunaikemea katika jina la Yesu. Mureke umurimo w'Imana umovinge, tureke imbaraga z'Imana zimovinge, tureke ibitangaza by'Imana bimovinge, tureke tugiye gusenga Imana. Ubwira Imana ngo Mana, hari aho nateshutse, hari icyo navuze simbizi, ushobora kuba uri hano
ariko warasebesha abana. Ushobora kuba uri hano wuzuye umwuka w'ishari. Ushobora kuba uri hano uzuca abana intege. Ushobora kuba uri hano uzurarira abandi bantu kwishura. Ushobora kuba uri hano hari icyo wagombaga gukora utakoze mu gihe cyawe. Ushobora kuba uri hano tuzamura Imana icyubahiro atukuzwe ariko ufitanye urubanza n'Imana. Tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana utugirire neza uri aka kane akaturimo hano. Ubwire Imana ngo naje unyibuke kandi usure. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Yesu watsinze Satani n'abadayimoni. Ashimwe Imana nyamana izikora ibitangaza yonyine. Ashimwe wewe ushobora guhindura imitima y'abera bose. Ashimwe Imana ishobora kubabarira abantu. Ashimwe wewe ushobora gusenya imigambi n'umwijima Satani. Ashimwe wewe ushobora guhindura imitima y'abagambanyi. Zela ela forideri dandi malowanda. Hari imbaraga senya imigambi y'abazimu n'abadayimoni. Hari imbaraga senya imigambi y'abafarisayo mu itorero. Hari imbaraga ishobora guhindura amateka y'abantu. Hari imbaraga zishobora kongera kubaka umurimo wawe. Mwuka w'urucantege turawamaganya mu izina rya Yesu. Mwuka wo gusebanya, mwuka de la sofe et la barde. Je vis la barrière le wanda azoverie. Asuluma kange maleanda la croix failiro. Uyu mugoroba kunywa. Mugoroba! Oh! Tunatangaza ushindi wa Yesu Kristo katika familia. Tunatangaza ushindi wa Yesu Kristo katika kanisa. Tunatangaza ushindi wa Yesu Kristo ndani ya waimbaji. Tunatangaza ushindi wa Yesu Kristo ndani ya wamama. Tunatangaza ushindi wa Yesu Kristo ndani ya familia zetu. Tunatangaza ushindi wa Yesu Kristo ndani ya majirani wetu. Tunatangaza ushindi wa Yesu Kristo ndani ya nchi ya Kenya. Tunatangaza ushindi wa Yesu Kristo ndani ya Marekani. Tunatangaza ushindi wa Yesu Kristo ndani ya nchi za Ulaya. Tunatangaza ushindi wa Yesu Kristo ndani ya watoto wetu. Watoto wetu Baba weze kuageuza. Oh haleluya haleluya. Hari imbaraga dukeneye zishobora guhindura amateka yacu. Hari imbaraga dukeneye zishobora guhindura itorero ryawe. Hari imbaraga dukeneye zishobora guhindura abaririmbyi. Hari imbaraga dukeneye zishobora gusenya mugambi wa Satani mu itorero. Hari imbaraga dukeneye zishobora gusenya ikintu cyose kigenda ku buzima bwacu. Hari imbaraga dukeneye zishobora gukora ibitangaza. Asante kuri Imana ya Israel ibasha gukora ibitangaza. Asante kuri Imana ya Israel ibasha guhindura imitima yacu. Asante kuko ari wowe ushobora gukiza abantu. Ijambo ryawe n'umuti, ijambo ryawe n'ukuri, ijambo ryawe n'umusingi, ijambo ryawe n'umunara, ijambo ryawe n'umunzani. Ijambo ryawe rishobora guhindura benshi. Ijambo ryawe rishobora gukora imitima y'abantu. Abasubiye inyuma turabasengeye. Abatarakizwa neza bakire ijambo ryawe kandi babashe gukizwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Mubarikiwe sana.